Membro sa LGU o di na pag-uulanan sila nagyang kaya mayor tanong pakalendun wala so umurian na pagumanumanan wala so menangian na gusto kadatuyan sisang kaya ayamanan yan na kauyag-uyag sisang kaya dunia sabab ro na mapuntok sa oras kakapakaya ayamanan yan na pagalas 10 niya umiyagalas 10 manutano pa makasapetin sa mga oras tano kaan tano kang gunai papiapan mapunto ka ayamanan yan na may pamagpadatan si isang kaya oras na ay importante na ad na makuat tanuron guna anak tanu dan tanuron na mapiaki sa timambu mapeluto tanu ko kapakaw matanu sa walay akatanu dan tanu ko pagkenegetanu si iku mga sabda nu Rasulullah gusto mga paraman wallah na kesanaan luto ay amanan yan na da may lang agyang kutwa kaya dar pa kako dataraya kau pa maka umang kamatin sa seminar na makakuha kaon sa satimambu na umaga na pa 30 su seminar na 30 amapi amyakuang ka amin yung man si ikuan dengan mapi amatatagur ka na upa maka ginani manggulaula na si ikut tenda yung kawiyag-uyag ka na insyaallah na di ay maanan yan na kikarong kumarata kasi ipakikarong ko mapia agyang kutwa kawiyag-uyag ka kakumpian agyang kutwa kawiyag-uyag ka kakagyang kutwa ay maanan yan na uman gawin na makaparuli ka sa satima na mapia na si kumakapipira na insyaallah na miyakapi agyang kutwa kawiyag-uyag ka sabab ro na ayan niya mabubaluya maudu miya pikirakan kakagya ay miyang gulaw lay ni nagyang kutwa imbitisyon na daabawon dit na ayat tataguno na aliyaw muthani gyutunda na kanabaya aliyaw muthani man to ka aliyaw muthali sa kapipikira ko ron so ay miya kapipikira ko ron nakagaibo na miya ipusnuto takino ba ka imanto na kaya to kakaroon nakagya ko pagalasin ko orasa kasi sa imanto nagyuto ay manan niya so tigira na miya takawalali so bagwa pagunayan kita kata no bagwa pagunayan wanda nga pagunayan miya loksta ay miya pikira ka na pag-usay na kasi nagyang kutwa sumpata kan sang kutwa usay nagyang kutwa idasakan aalim miyaw na anak ni manto gyung kutwa mu'jiza to Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu isa kaya tanudan na kanuno pa mapiasang kutwa ayamanan niya na susa kanuno pa ma kaya butuan ang sang kutwa wasiat yan ang utak kapagaluya sang kutwa mga mu'jizat o mga rasul kakagiging kutwa mga mu'jizat o mga rasul na upama ka ben pagilayman to sang kaya kuan nagyong kutwa tigira na tunasut mutira nun sa kaya bagwa sistema sa kapangdeu ay bagwa sistema sa kapangdeu imanto nang kaya kitutwal na ino ko numalutan ro pagisumpat nga kitutwal na kailangan nagyang kutwa mipengdeu ako mangwata nagyang kutwa kapapantagan na masa kanabang ka pengalo tagyang kutwa mga ande nga mga masa na kay pengdeu sang kutwa mga wata kami nalangiran na ay pengdeu nga kira nagyang kutwa kapapantagan na masa kasi butniran pia-pia waya basa sang kutwa masa na tagalugan ka na waya basa na maranawang ka agyuti kaga nakakasabutiran so mga rasul alaihimus salatu wassalam na uman din iturun wala mga rasul na sadin sa kapapantaga na kawiyag-uyagu pagtawiran na ron pagpuwa wala agyang kuta mu'jiza ron pagpuwa wala kuta mu'jiza so Musa na aya ini bagayron wala mu'jiza na kasihir kapangatawa kapagil mo kakagya so Firaun na mapasay kasihir ay buta din nagyang kuta mga tungkat o mga pasisihir na mibalian ipay na liyawanan no Musa kasati man so tungkat o Musa na pagplulok niya na lang na
ayaman niya na pasihiran no Firaun. Laman ito. At so kapapantagan no masa nagyuti pagatud no Allah. Dataro pa mga masa tanim to na kailangan ayaman niyan na tigagiyang kaya bagwa sistema sa kapangdo at tigira na kitutual alanguan na kapapantagan o pagtaw nagyuti imgay kirana mo nagyuti imgay kirana pama ipengdo kiran kaguti kasibuteran piya ko dar sa ipengdo kiran. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa ini bigay na mu'jiza ang kaya Quran. Kakagya so mga pagtaw niyan na mga papasahin kapananaron. Umanisa kira na turo na mga pananaron, mga poem at tigiran sa English, mga pananaron. Ugay na miya kataling umasura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sobraon. So inibigay ron wala ungangan, kaya inibigay ron wala ungangan na sa Quran. Na sa Quran na adna initurun ko Quran na disebut ng mga Arab. Paman Arab sila na disebutan. Dataragyan ko ta kafil, paman ko ta mga single batanga. Qaf ha ya ain sad, udina qaf, udina alif lam mim. Da mapya sa mga Arab na dira na sibutan. Ini bagay kirana non wallah. Ayaman niyan na examine sa mas mapasang sa Quran. Mu'jiza to Rasul digyan ko ta mga ayaman niyan na kapasangan niran. Na. Madakal na mga pasihiran niran mabugay na ginaw ta amya katalinguma. Nagyang kutuar kun wallah amata tagu ko Quran na ayaman niyan na pelamangan niya nagyang kutuap kelamangan niya nagyang kutuar lango na kapasangan nagyang kutuar mga Quraisy. Ikadua na so mu'jiza to Rasul sallallahu alaihi wasallam mi pantag sang kana katiruyan ana haditha ilain man ang kanalalangwan na hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayak ya tiruan yanu namya kasanggi buwa gulabi 300 ragun. Miya kalabi sang giburagun. Kaya teruan yang ko kateruan hadis. Hadis itu pama. Napi teruan sang kuto masanian sa upama kabangkad pemimikiran aku masay mantu. Na dataro sinar tanu di terua. Pama dataro basya mo untudu pama da basya minta tumitindig. Dia diteru lagi yang kuto hadisian. Nah takin iba ya mereka pemikiran kagian kutua kiaturuan yang sang kutua hadis nah miya kalabisang giburagu dita di mau mesau pama datar apa mangu tak kiaturuan yang tigian ma'syaral muslimin hei mga muslim syamiru fa innal amra jiddun na panamarkanu pamikalkanu kamata na ayam mapembetad na mapasang masopiit syamiru fa innal amra jiddun wa ta'ahabu fa innar rahila qaribun preparadukan no kamata na suka mata na su kaplalakaw na magaandun wa tazawwadu fa innas safara ba'idun na peluto kano ka aya pladeg niyo na mawatan aya plalakaw niyo na mawatan wa khaffifu athqalakum na pakakepin niyo sa mga awidiyo fa inna waraakum akabatan kamataan aya pekesanguran niyo na margen udi na kararapas sa aya irapas lawas saigas cade sa prapasun adik keakepan suawidian nak keenud fa inna wara'akum aqabatan la yaqta'uha illa al-mukhaffafun gitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ilani man kada taru basi ini andak tanu ditiru asang kaya masa tanu mambebetadang kaya masa tanu na kailangan tanu suka panamar mga urip no Allah panamar kanu ati Rasulullah pamikal kanu kamata na segedeng kanu ati uba amala segedeng kanu ayamanan yan nama margna mapembetad preparadu kanu kamata na magaan suka pelalakaw niyo anto di mapipikir ro mapiap naki mga urip no Allah datareo pa maya kapipikiran kaon na mabegerkah
Pamana suti gumangalok sa mapya bakal leader sa Anas. Pipikir na kaiman to. Palake tao na mapita na salakawa kaya bulusan ka. Sabab sa sisang kaya masa tanong namya high-tech sulang wantaman namya high-tech pun suka patay. Oh nalangon ni man to masa na sa isang kaya masa tanong palayan miya high-tech na minirak siya suka patay miya high-tech. Ngkay no ke high-tech penang kaya kapatay. Na dingga dikatawan di mapita na nyatay ka. Dingga katawan wanto na oras ka patay ka. Karena beda targun ya yang mana niya na mga taguta wati mga loks. Gitu sa people sada anu Nabi daw gusto malakul maut. At tige na before kuan kaso niya ko na bagi akong kasa ay mana niya na taguta sa kuan kaso niya ko. Kana tigo malakal maut okay na wipeng niya kana din na problema. Kaya pemgangos ka sa mga taguta sa kumaswadiya ka. Anak kagya mau maswadiya lian. Au badi sunabi ula Daud alaihi salam. Na ayabu si Isa Lauh Mahfud. Na ayabu ide dia na 60. Okay na miyaga na palabi magatos. Kendi bati yang penutup. Ngai no ka pendi bati. Si ku Adam na aya umur yan na sanggi buragun. Agi masuk siyaw pulo. Siyaw gato sagu 60 ragun na miya ka umon sumalakal maut. Tingin na manto na miya maswadiya ka. Tigu ada bangkay do ko maswadiya kan. Ayay do ka na matatago sa Lauh Mahfud na sanggi buragun. Atigu malakal maut tak kenari ini bagain ka kuata ka Daud. Nabiullah Daud so 40 ragunun. Kakagi ayah bu ide Daud na 60 ragun. Na bisa deka anak aku umur ka sa 40 ragun na biyaga na pap magatus ragu so ide Nabiullah Daud. Sama no tu. Gitu bakian di batian tu. Agya kau masuk 60 ragun. Ide Nabiullah Daud. Nami ako mo so malakal maut tigin na imanto na miyaw maswadiya ka tigin na di da mau maswadiya kan tigin na ang kaino tigin na sumaswadiya na tigin mana inakuan pisir di ka anak ko matano ama amia Adam sa 40 ragung ko ide diyon sama nutas tigin na kaganap ka magatos na tigin na way nagyong ko tuwa kumya ay mana niya na kumya susu malakal maut. So kaya kaswin yan. Latigo na bila daw na kagyan kaswi ka na amay ka sungkara kang perumana miyaw maso di la kenap pakatuko ko ka. Tingin na way. Nakagyan mamaga na pamagatos ragun. Pakaganta so tutul na tigin na. Imanto na miyakaw maso malakal maut. Kagyan makaw maun. Tigo na bila daw na miyakaw makanak na riya pa sa magana kong kasat tagutao. At tigin na ada ko tigin bagi sa tagutao. Tigin na lawan naman ang mga tagutao na miyaw narka. At tigin ang kaino. Natigin na badi isa ko manguda ka na kanaba maputi abu ka. Anat tigin na way natigin na iman to na ilayang ka pagalong ka. At tigin kay man to na miya kaputi abu ka. Natitigin na miya kaputi abu ka na karina sa magasumur ka na ino ka natigin na preparado. Tingin na tuloy ka doon. Tingin na isa ko manguda ka na mapya kay tindig. Kay street sulay ko doon. Iman, tonton na miyang gulaw lang ka. At tingin niya pakwali ko doon ka na tingin na. Ikaduwa na natagutao. At tingin. Badi isa ko tingin umiyaw na mapya piraran na tanap kailayin ka. At tingin na way, pelambusan. Tingin na iman to na ay ka kalanda kapakawan na kapangilayin ka. At tingin na. Di kailay so pirar pa. Ada tingin na mga tagutawanan sa ayamanan yan na kumaso adjel ka. Imanto na di. Daba mga tagutao. Pala ka tao na miya tradur ka agyang kuto malakal maut. Kenapa tradur ba kanyan banyan siupak swallah. Adi kada kanyan membupak ato kawa. Kinuan yan agyang kutwa
niawang ka pedsa kagia pedsa tuus sa magaan suban bangkita ti Rasulullah na mautul faj'ah laman nagyang kutwa atiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pisteru yang kumya kalabisang gibura guniman tu na imantui kia probian kia nito manian upama ko maagyang kutwa masa ati Rasulullah sumalakal maut na penguaan yan sumanganiawaw mga tao na ded na ba ayamanan niya tagutao ginan mga pada ayamanan niya na matatagusi sang kutwa mu'jizatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga urip na Allah sumpatan tanwag yung kutwa hadis Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigian wa ta'ahabu fa innar rahila qaribun preparado kanun kay manto na magan suka tugalin diga pipikir ay manan na sa kana mapipi ginawang kay manto natika neno ka mapitakod sumimba mapitakod mamawasa mapitakod manambayang di dingkaw tu sinai ka plimpang kau sabut ka mataan na plimpang ka agyang kutwa sabut ka sisang kutwa kawiyag-uyag wa tazawwadu fa inna safara ba'idun na preparadukan wa ti Rasulullah pelurtukano aya manaplalakaw ni na mawatan engkay no gyang kaayay pusang kaya kagna katanusi na paday si ko kawiyag-uyag tanwa di tanu di preparado anto na preparado duan tanwa masa darpa na dua preparaduan tanu darpa kailangan nakapreparaduan tanu ka di sumala apakah saged tenur so kawiyag-uyag na talo dunia kubur ano nga na mauri na isa preparaduan tanu nagyang kaya dunia ko kekatanurun manisa na ayamanan niya di manginokat di dagang barang-barang sana dinian di ngelebakan para sa sukatan yan ay dinian di preparaduan ng kaya dunia nah ikadua preparaduan ka naging kutwa kubur ka kakaging ka na kubur na kuyakaun saan din ni kapukas ka sang kaya dunia makatugaring ka kukubur ka na makapaguyag-uyag ka kukubur ka sa iponro sang kuta kaya pakasol dekaw na taman sa bangkit ng sa dunia na ikatiw bangkit ko dunia di talop na katawan nanto na miyaswa ka sang kutwa kubur ka amay ka ayamanan niya malusod ka sang kutwa da masar pa asuksur pamana magugumpit ka sang kutwa kubur ka na kailangan nakapreparaduan kanan ginaniti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa desa preparaduan wa ta'ahabu fa innar rahila qaribun fa innar rahila aw tazawwadu fa innas safara ba'idun ay matinan gatosan ragun akakuyag ka kukubur ka na mawiyag ka mang kukubur ka na gatosan ragun na singgibul ragun na ukabuk mamimasang makaw masang kutwa yaumal mahsyar pengukuman sekodar pa pengukuman wallah nah preparaduan na ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelutuananan kamawatan na darpa wa khaffifu athqalakum na aya panduan Rasulullah ko kawiyag-uyag sisang ka dunia gitu poin upama aya panduan Rasulullah ko kawiyag-uyag sang ka dunia na khaffifu athqalakum pekakepaniu sa mga widiyo umani sakina preparadu na kagyamawatan na plalagen o pamakay purusi na tama sa apikong ro sa wan da tunay di ba da pau na plalagen na api no makakena kasay sa aganta nga marga sa tas kasang kayakwan mga buugan mga bubungan nadataran na suka na lakaw ro kailangan na mapaniganes ka sawid ka huwag ka uso mga rumbikit ka mga pad ay karamba kagyang puto awid ka kau pun maramba kagyang puto awid ka nakagyang mga pakita pagukita na ka na umani sagda na ka pakita na kapatanya nagyang puto awid ka na may sapa kaun na mati dinirudi plelida na mati subula kaun ka nanduka-duka ka tigu Rasulullah khafifu athqalakum pakakepiniba kisu mga widiyo anak kau tu ayaw manan yan natigan na sa nakaso rekaku dunia na pamimikiran ng kaulugin ka sa istihad keraw tagyang kutwa kapagitong ayaw man ay pagitong na ka
Ino mga daigyan kaya awidakan. Kilaw nga kanay ko siratan mustaqim. Kilaw nga kanay sisang kuto ang mga gurdiya. O pa makapugda ka sa plane. Manto masaa. Sungguh pa sa Amerika, sungguh pa sa Saudi Arabia. Aya bu ala udah imbagay ka kilo na 40 kilos, 40 ka kilo. Ginani international lakuan. 40 ka kilo imbagay ka. Nasi ko kapagukit ka sang kutwa. Aya manan yan na jamari ka tiga Arab, mga kostong na pagilay na ka sa diyo na kitong anayakuan na importante na pamaga ka na karusang utapunan ka. Ayaw bu awi dengan nasu titua betular ayaw mananina kegunaan ka. Dataran anaki. Digan tanu Allah sa abay-abayan ko kawya-buyag tanu. Dataranan. Di lang wana guguri mata nakapungo pa masa abrud. Natama sa nguto ang mga lakal-lakar sa surga walay karuna piyag yung bekas ang mi mga sa airport ay piusang gira sa utawa tingin na dengan nakilawang. Nah, mapiapan gelebekan nakautu. Na mati. Proses wa mapunggulaw lang ka. Kibayad kapan. Nah, sa dunia na nakibit, si salungan na mori daw baun, kibayad. Gitu ti Rasulullah, khafifu athqalakum pakakepin wa kay mga widiw. So akay so titu ay mananya na ailangan ni ron na yan dugo widi, si sangka ya kaw yabu yagiw. Ngkay no to, nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sab salakaw sang utaka sa pamanakya sa kailetan no sang kay dunia. Maugit ka ko airport na langwan tama na palayad kekelen. Bula-buang kaki kilawang ka mga rarata. Nadatarun mamusa dungan amori. Tigu Rasulullah khafifu athqalakum fa inna waraakum kamataan aya kesangurani wa tigu Rasulullah na lawasai gamia kalala ake pripagniu. Namay kabakan pripagu pamasang uta lawasai na sikunan udang kakak pripagna kada dangkap nakaripagna miaga mereka naka minda pamana miseliko kana miaga mereka naka nami pentanong kasakwan na miaga tibay kana lang utama na palang ini buan sa arta mamiaga arta kapiupia andun na kay kaulukas ang utay na nitilang talang ang utay ay turapising ka na di pekilay su aurat ka na sabusam makep sang kutawi di kana yang kawi di sang kuta kaprapas ka ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuti ka pakarapas tanu sesang kana irapas ayam mana niya na pagukitan tanu sa alungan na mauri na ipon si sang kutwa kya beligir ke tanu na taman sa kapan dusun niya watanu na palayad na nan itong nu Allah palayad na nan ayam mana niya na kukuintaan nu Allah kaadno pa mga rekorda ibabagay wallah at namiyakat ito rekorda kuan na pamanamiyakalan ito ka naman mga memory mga kuan mga USB na palayad na miantang manusia na ay miantangan na manusia na dipagantang na suwallah paman ay tanu beli suwallah sa kanya ni miad siya kayo tanu na miantang tanuanan agyang kutwa USB pa magpaka ketun ko na 32 gig pama mana niya na tungtu ba gibian no pama nakapakay agyang kutwa file kasang kutwa pera puluragun na paleon kemin na miantang untuk manusia na yung pakantang na suwallah pun sang kutwa kaya beligir ka na tama sang kutwa kaya ayaw mana niya na kakuda umutan niya waka na palay na ng kukwintaan wallah na iman to adem pena tanud ka nagu adem pena pamikiran kasi iku matatago kumbala balar ka arak kau pama nasaki sa diun ayaw mana niya na diun kuinta diun pamana diun na kimapian na pangwang kau nalpas unay kau mangwa Dingka na yaway ay ako mo na so mga malaikata riladul sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. O pun sira ni makako nakiapian ka. Pun sira ni makakekeur sang kutwa mga ayaw mana niya na di mapia sang kutwa gilebek ka. Ana mata na pakat umang katanto. Ginan mga urip no Allah mga padanan sisang kanana. Piya kaya ikhtiar tanu Rasulullah piyaki pananggilaan tanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maantanu sisang kaiya bulan Ramadan na kailangan ama pagitong tanwa ginawa tanu. Aya kabaso mga ulama sang kaya dunia. Kinirupaan nila si isang kaya dunia. Na suatigin sok kawyag-uyag si isang kaya dunia na kailangan importante amatang kada sa ginawa manusia ang kaya talubtad.
Paganairo na sudunia nada abaw na kadeke. Dena kadeke ku dunia. Mapia peni kaku angkaku piti barangan kakayaan ku dunia nada abaw kadeke. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Da rahatud dunia. Da raha sangkai dunia, da ba kadeke sangkai dunia. Udi ka ba adna pinggel lebek kayo pamalasan sa kapakala rekaku dunia na kapakala kalawida kalaka. Kalawida kalaka. Gitu tigo mga ulama la rahata fid dunia da ba kadeke sangkai dunia. Kadua kailangan mapamikir manusia udi nadika pagitungan manusia na lara hatali kalaminas da abang kakapekatarku modulu mga tao ayaw mananya na pia kasadi tuti umalok sa purun tadi ta purung nakadidawayan taden na benaran na mga loks api anto na isuan ka kuding ka di ka pagin tao na ad na mga tawang daway ka nadingkanan penunggano ya dinganan pemapuna pemikiran na ayah pikiran ka lagi ginawang ka anda man ay kapakato dagyang kutar ka sisang kuto ayaw mananya na kabayak wallah dingkap suata sa mga tao ayah suatang ka na sa wallah kamataan na ayaw mananya na paguntong so kawiyag-wiyag ka katalo api tero yan natigin na la najata minal maut daa kelidas ko kapatay daa kelidasan ko kapatay api anto na soan ka na di dasan ang kanang kapatay so kawiyag sang kaya uman gawi umanusia na kailangan na mapipikirian kalup man ayaw man na niya napikisugatun kuman kagagawa kadeundo sudah pula gupat ka oras na talawa pikisugatun tiuba paganayon at tiuba na uman gawin na kalabatan sa umur yan ka manusia di ka tatang day ko na tika mapipiyagin ako di ka uman gawin man na kalabatan sa umur ka na kagiyap kalabatan sa umur ka na sumansok kawiyag-wiyag manusia na daaban yan unaan amalay arga na nung ko ito ditugwi sa arga ato na karinaw sak daw na niya na malay arga naigira miya sakit sa manusia na mataan dinagin na dunia upamakasan sa gugurimatan yan ay pamasan yan ko kapipi aginawan yan laman ito agi sabab sang kuto umur yan igira mi bisarin karang agi yung kuto niyawasang kaya ba karang napagwit sa ICU na sadya kalayan ama penggesto nun ang gesto nun ay malay arga so niyawa gitu ugay na sang kuto man gawin kalabatan na din niyang pipikirin naigira kaya dahil sa sangkibu kaya sa 3,000 namata na bila kalian nagyang kutwa pera kami daw nagkapakasampiyon ko pera gawi ugay nagyang kutwa mini penapas yan di nang pakakaswi kenapa ka nung makapatuna ugay yung kutwa mini penapas ka kadayon sa kabal kita ko dunia na di ka nung makapatuna kailangan na mapipikir ka ng kuman gawi an makatatanod kalilig agyang kutwa ay mananya na utak ka kadua sangkut tua telu pipikiran ka manusia man gawin na makarani ka kukubur ka man gawin makarani ka kubur ka makawatang ka ku dunia na yakatiru Ali bin Abi Talib na daaw na aniya na pagusa manusia agyang kutwa ayadi niya di pagimuan nagyang kutwa dunia na di niyang pangimuan na alungan na mauri engkay no nakagisualungan na mo rin na maranir ka di dunia nagyang kaya dunia na mata patay ka din upama di nagyaki giraw na kana sa kaya dunia giraw man ya lagi ito na nginatal ka katatalikudan ka karok absung manaptalikudan ka ang kaya di nga dimbala sa mga pipya pamala di nga dipagimuan sa mga pipya na gyang kaya pasanguran ka na gagambay ratigiran daabang haun kebulusan tayo kasuaw to tiwalim na Abi Talib daaw ke dia na mama agyang kutwa ay dia dipangimuan ng kaya dunia tadi niya pangimuan agyang kutwa alungan na mauri na mga oriplo Allah ikadunan miatero kailangan mapipikitan ukuman gawi ayaman niya na dirtanuanan mada ikatlo na
Uman gawin ako mangko rizki wallah. Beuna tawa isar kabu di sar tanu bu dikeun. Paman nakageugeubieun adin ketigna adin kuman tama saya kadua gawi. Da, uman gawin uman ugeuna. Aya pikirna nagautap ka kanian upama. Paman na malu nian na pamimikiran na betul di sa istihad. Entap ka kanian. Aya mana nian na anu tua kapaka apa sih anu upama. Ginan ni pada pengende uang kaya puasa. Yang kaya puasa. Ailangan na maka suaka magitung sa ginawangka si ko tenda yo kawyawiyagka andi ke ilang agyang kuto ay mananya namin ni penapas kasih sang kaya dunia. Mga urip no Allah isa pakaurian tanurun kaagyamian ni bulugang kaya oras tanu imantu na kapapantagan tanu si sang kaiya bulan Ramadan kailangan ayamaan niyan na mambiat tanu niyan si ko okit-okit paparangay na mapya si ko kipapantagan tanu ko ginawa tanu kipapantagan tanu ko sa lakaw ra tanu kipapantagan tanu ko piti barangan na manusia kipapantagan tanu ko Allah nagyana ni miyakalala adi ipang uang kay Ramadan. Agyang kanana ayaman niyan na parangay si iku kipapantagan ka ku ginawang ka, parangay ka si iku kipapantagan ka ku Allah, parangay ka si iku ayaman niyan na kipapantagan ka sa lakaw di sa lakaw. Gusto mapiyak isu mga binatang na adna parangay kipapantagan ka na di maginataw a manusia. So isa akong mga scientist daw na niya scientist to pamaksi ko mga Muslim agu pa na ina pislas lairan sa Russia agyong kutwa kaya kinibutan di ko plipatatan udah kena magato sa gulabi 20 ragun ake puso Rasulullah nami ako maagyong kutwa mati-mati siya na Arab Muslim scientist kanian ay di ben ke kuan sakuan kakagya di kataw ng mga sarwang kadiran ayaman niya na confirm no ba recognize no ba ayaman niya na ba scientist yakin na Khawarizm nga na sa marawya akik al-Khawarizmi na scientist na taga Khawarizm taga Russia Muslim na inisuun anto na ipero na manusia atigin. Pangutami ni siyo, anto na ipero na manusia. Bakit na wanang kaya manusia, anto na ipiyak agagana na pa manusia. Ay ni simbagyan, natigin na ipiyak pa magugana pa manusia na pag ganyan, pa nakakatarugin na badan. Lagi ang badan na matatagun na parangay, tamok, bangsa, atigin, kataid. Gina natin gini, belalakaw manusia. Kagi sabab sang kutwa, Abu Balwin ano pa mapasangi ka pagitong na inisaw o pamakawagad beta di sa grado. Nga nanatpat. Parangay, tamok, bangsa, katay. Tigin na aya numero 1 at tigin na parangay. Pamatigin nga bakad na numero 1 na parangay. Tigin. So atigin so tamok na betading ka sa siru agyang kutwa una anagyang kutwa uno mimbaluya 10. Dito atigin ni baliw manusia 10. Amay ka adno pa parangay niyan adem na tamok yan ay baliw niya na 10. Watigin no ana parangay niyan ana tamok yan ana bangsa niyan na mimbaluya baliw niya na magatos. Magatos atigin. Umanangkap pa natin sa siru. Aging kuta 100 10 nami bolo ya 100. Umanangkap pa natin sa kataid. Ana mimbalo ya tigin na abaliw niya na 1,000 na tigin. Mambalo ya tigin na 1,000 aging kuta 1,000 na baliw niyan. Nakuang kau ng kuta 1 kami balo ya langun siru. Naupun langun siru na dapat kay diyan. So ayaw man na niya, upun madagyong kuta paparangayan. Nadabaliw tamok, nadabaliw kataid, nadabaliw bangsa.
At tingnan numero 1 na, yung kutwa, one, beauty, umpitisyon niya kini na Khawarizmi. Sabab rumah urip no Allah, miya ni bulugang oras tano, mabuba penakiam ya batia tanurun sabab sang kutwa, miat kautan walali sa tingong mga lokas, penganitan ko Allah, dia imabaluya kapusan, dia imabaluya punan, maka tutu na tanubusi ko mga abdauras, kesempatan tanu sa mga indawan, ayam ananya na kesabutan wa di Amerika itu panutun